pozdrav ljudi, Nogata ovdje, dobrodošli u novu epizodu na MCSG-u i... da li je to lag? Nije. Igramo na mapi Demon's Breeze. Ok, tu imam jednu tier dvicu, tamo imam dvije tier dvice i još jednu ovdje. Ne znam da ću ići. Idem na spawn. Ne idem ovdje nikad na spawn. Zašto sam otišao na spawn? Nisam trebao sam ovaj chest otvori. Oh, I'm so bad. Oh. Mislim da mogu ovoga zgura dole. Oh, ali može i on mene... Ne može, ne! Oh my god, kako si prije došao? Oh, wow. Ja želim pokušat uzet ovo što je već neko uzeo. Oh my god. Okej. Ova tier dvica me jednostavno nikad ne iznevjeri. Uvijek mi da ono što želim. Zato volim ovu rutu. Zato što me jednostavno ne iznevjeri. Okej, da vidimo kakva će biti ova gore. Imam ideju. Da li možemo napraviti YOLO? Hoćemo probati 360. Ne. Šta? Ne. Zašto? Zato što si loš. Ne. Pogrešno. Da li ćemo... frame drop. Ljudi, šta mislite, da li možemo uspjeti ovo? Oh my god, ovako u epizodi nikad nisam trollo. Zašto? Zato što jednostavno želim pobjedit i... Nemam pojma da li da skočim dole. Nešto me tjera. Jednostavno kad ovako znam da nešto mogu, ali velike šanse da umrem, ja moram to napraviti. Zato što sam ja Nugato. Ne znam zašto radim, ali idem. Oh my god. 3. Yes! Oh my god, uspio sam. Ovo je bilo stresno. Ovo više nikad neću radit. God. Da vidimo, okej, lutom je i ovu tier dvicu. Ovo je loše, ovo je sad postalo loše. Jesi li? Nisi, ali nisam dobio ništa. To jest jesam, stone sword. Šalim se, idemo. Ovo ćemo tu i još jedne chain leggings, what? Kad bi barem mogao spojiti dvoje da onda dobijem iron, to bilo stvarno cool. Ovo nam ništa ne treba. Okej. Mogu craftat iron sword i... to je fora. Ajmo dalje. Di, na spawn. Okej, živ sam. Imam gapple, to je dobro. Jako će mi dobro doći. A tamo je lik. Koji je, možete reći, tekon koji ima legging za mene? Please, PvP. Ajmo. Nogato, šta legenda kaže? Legenda kaže ako jednostavno pokušaš da su jako velike šanse da uspiješ. Ali Nugato, zašto? Oh my god, ne, nemoj doći. Okej. Ne. Ja sad stvarno bojim da mi neko nije iza leđa. What? Kako sam procijenio? Kako sam ovo uspio? Nugato, Illuminati confirmed. Okej, ovaj je moj. Ne, to, okej. Da vidimo. Da li ima neko u našoj blizini? Nema. Kako sam ovo napravio, šta? Mislim da mi ima neko iza leđa. Lik je stvarno bio iza leđa.
Oh my god, Nagato Illuminati. Yes. Okej, ovo još ja mislim nikad nisam napravio i... Ovo je bilo... dobro. Oh my god. Opet sam predvidio nešto, šta? Okej. Ovo nam ništa ne treba, ne treba nam ovako puno hrane. Deathmatch. Okej, da pobacam usput i ovo. Nice, very nice. Tako. Nisam craftao diamond sword, ne! Stat od trone. Mislim da je disguised. Okej, timovali su se. Okej, da li Nagato može? Da li možeš? Nagato, da li možeš? Razmisli prije nego što učiniš. Da li možeš? Mogu. Ne mogu. Mogu. Neću odustat. Iako ne mogu. Mogu. Ne, pola srca. Oh my god. Oh. Ne, please. Okej. Nagato. One dead. Okej. Da li će ovo bit... nemoj geplat. Ne, nisi geplo. Thank you. Oh my god. FNS. Da, FNS. Čitam te. Okej, uzeo sam ti hit i pobjedio sam! Yes! Ne, glava mi gori. Oh my god, uspjeli smo. Kako sam se uplašio u tom trenutku, samo... Oh, nice. Good fight. Well played. Ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj novoj epizodi na MCSG-u. Vidimo se u sljedećoj. Hvala vam što ste pogledali do kraja i... mislim, ko ovo čuje, hoće da je pogledao. Hvala vam što ste pogledali i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!